Chief Minister Pulal du omale Health Minister Pilarin Puiten Voinkhan Kulikawn Hospital building le akai noi building thar sakna tur munte antloa bial tu MLA Pulal chuan thangale Chief Secretary Dr. Renu Sharma baka akai noi sarkar me poimo dangten antroi ombok ani Chief Minister chuan Kulikawn damdawi muna sarkarin khumza theina damdawi thar sakan tumti asoya Ministry of Donor Nuaya Nesits anti Northeast Special Infrastructure Development Scheme sumcheng vaibelchhe sumruk pasari point paruk pathum manga tho tura ruahman ani thu asoi damdawi thar chu type 4 quarters block pakhat unit ruk le type 3 quarters block pani unit som pani thei turte type 2 quarters block pani unit ruk thei turte le trul dangte kengtel thei tura ruahman ani thu Chief Minister chuan asoya damdawi thar sa thei tura malak konga bial tu MLA thanem ngai na fak omati thu soin sarkar tram masa trang to ina beya mipuin anmamo zia ashria bial tu MLA Pulal chuan thanga chuan avei hleni in Chief Minister chuan asoi ani hunrei lote chau sarkar na fongan la chel chungin Health Minister malak na te po chuan hleni in Chief Minister chuan asoya Aizol Civil Hospital in Mindol zo tolo hlea ZMC po Minol Puitan lamalo hladeu boka Kulikawn Hospital mun mahi alo zawin alo rem hle boknen sarkar chuan he muna hian khumza theina hospital tharsak kan tumta ani ati Chief Minister chuan sarkar tharami puiten beisena thar an nei lian hle ni soin sarkar na thokte po an phura na tha thok turin anin pe at vekni in asoya chu hrein sarkar point thei to pachu don ti soin ramrong bol na hi pathian rong bol na ro pui takani ti hrechungin ma kan la don ani atibok Health Minister Pilarin Puipoin Aizol Civil Hospital le ZMC alun hle ti soin achok zang khai turin District Hospital te po thuam that chau mek ani thu asoya thoktu te po atrulanga siamrem atul tur thu soin ruahman na dang omte asoibok ani